سنگر روشاوا سنگر پارستنا مروباهیه. برنامه سنگر روشاوا بله بودن دنگی گنج برنامه سنگر روشاوا می پیش بریمانه میوانی ما به هفته شی به حواله کردن راه بریم دست بگن دست بگم به حواله خلاص کنیم در نتاقش به وقت بخیراتی سپاس آباد نبی میشویم براس شکو بانمه بله اول شوین وقت کرد خانم ادام اسکرین مشان ما به هفته شی لسر رخنه دین و همون دمی ده هفورتی یعنی حوالتی ما بکیسم جر رخنه دین و سر حوالتی مثلا یعنی مرو نه دست بگید دولت آن نبگرده است یعنی مثلا نسکتی دولت هم بری هفته بگیرده است آنچه مثلا یا ماجی قارشی و بنرخینه مثلا تنها دولت آن میزد که نسکتی دولت هم بری هفته مثلا به لشکر خورا چاوانه نسکتی وان مثلا دکیشان آسته دایه میناک یعنی چه آسته ریور بریه دا مثلا تنه یه وان ریور بری چه بیجه اوقاسه یعنی مثلا نقاش سر نایی کردن تیمشان تنه اوقاس تیمشاندن تنه وقت برباز تعلیماتم براسته مثلا برای که چه یعنی وقت تقولي يعني بتعليمات مشاندن اما مثلا يما نه صايه هم دي دولت الميزاد كي ما داس بيك تجود مثلا تنه يونتم مثلا اصلا ريفربريه دا ريفربريه چه بيجي او تيمشاندن مثلا تعليمات واري مثلا بچه اوقاس يعني بكا اوقاس يما مثلا نه صايه يما مثلا هم داس هوالتيا ما مثلا يعني شو تبيجي مثلا تكلي جور جير هي مثلا تاني يونت هر تش بيجي يونتم نه صايه مثلا تام يونتم تبيجي اما برياده بيا بيش دي گرتن نيرني بيا بيش دي گرتن مثلا تشتكي كو دي بكن تام راس يونتم دنا خدا مثلا تيني زمان شو يعني بيلالما ويچيت كي اما مثلا افتيجي مثلا ديا بيش دي برسن مثلا وين مون چواد بیجن نیسکت یعنی چون نیرنی و چوانه در حقیقی میجاری دا پیکی اون چد بیجن مثلا اون تمام مثلا راست تبلید بن مثلا یعنی چه بخود تبلید بن آنجی مثلا این سر تش کیم بن مثلا سر زیادت کن یعنی نیرنی هفدو دیگرن اوسا مثلا مستد کنو برفره تکن یعنی دسر بی اساسی همجی یعنی چه مثلا حوالتی وانجی خورده به çünkü mesela havdu mazin kirin, havdu rav kirin, nirini havdu girtin, mesela ço tuş havdu pers kirin, ya ji mesela kemani ki de mesela derbe kava, avji mesela ço de mruf kan bici derahna dayında, mesela behusa nezde bin, mesela yani işte ki bir bak kişi mesela çıma nav partiye de cür bir insan Arap hana, Kürt hana, yani gelek ne tavana. اما چهات کام بهرجام کن جبر دولت چه میجمع داده افکرن و آن تو نکام بهرجام کن یک دولت یک زمان نین کام بهرجام کن اما پارتی افسیونش کنن چه رنگش کنن براستی و اف بخاب تناقض سرکردنه کی چه بدن اف نهاد دست بگی دا یعنی مثلا چه بريك فكر فلسفي ريبرتي ابتشتاتا ماشاندن çünkü partiya ma despeki dema ava bu mesela بشش kasa despekirin ama ben bejin mesela her şaş kurd bu nasaya çuma mesela manak vakt devleta manak gut am devleta ki txazın çava ريبرتي gut mesela netavek demokratik netavek demokratik bu beji mesela netanej bu kunu afta kuşin am dedin maşandın netanej bu kurdana bu beji ne ku mesela tane ريبرتي gut bla kurd يعني كردنا تاني كرد بن من في رخصنا بدل ما شاندن تشكر قلت نتاف ديمقراطيك جبوا بيجي مثلا حمونا نتاف دنا ما هنا او جي مثلا تمام بريكر مثلا رخنا داين مثلا تمام هبدونا ناس كرن دست بيكي تي تشيكرن دما مثلا تبليبون تي تشيكرن دست بيكي كسي ناس نتكرن مثلا قابلنا تقبل كرن مثلا افريقيا دست بيكي نها تقبل كرن چونكي ناس كرن هتا تشيكرن اجي اجبر كوچا كي جدا كردان ميسات كرن دكتور رخصنا كردانه اما پشتی مثلا فکر فلسفه ریبرتی درکت گفت دیتن مثلا اجبو جهان گشتیه نه تن اجبو مثلا کردانه اجبو بيجي مثلا دم تبلیبونی اولی می مثلا عرب شرک ترکمن ما دست بکده جو اون سر زمان ما قلت مثلا في شش كاس دست بكره ما هر مثلا هر شش كاس نتانك جو ما قلت كرد بون مثلا هوالي ترك جندنا ما ده بون يعني دست بكده به ريبرتي رو هوالتي كره مثلا مثلا هوالي ترك بون هوالي كمالوان مثلا هوالي يعني نه هوالي مثلا
يعني اصلي وان ترك بون مثلا دمار ريبرتي ديتن هوالتي ريبرتي ديتن اسكاتي ريبرتي ديتن مثلا اب باندوريك سرواندا تشيكرن مثلا باندوريك سرواندا تشيكرن او جيش كو مثلا انها بارتي ما مثلا بحزار كسان افجي مثلا مثلا وان شو تاكوشين وان بريبرتي را يعني مثلا بهفرة تاكوشين كرن بهفرة كرن مثلا هر شوي حركات مازن بو او بو مثلا دنا في حركات تبيجي افها فالتيه كي قولي هتا افكرن نه صابو يعني نه نقولتي كي هتا افكرن بارتي مثلا برزحمتي را روبروهات هفالتيوي مثلا تجاري پاس نکرن حوالی کود نافذ جیان دکن تجاری پاس نکرن مثلا هر چه خاص زحمتی دیدن هر چه خاصی برو بزحمتی راحتن اما حوالتی وان هر زیاده تر خورد بو اب حوالتی کو هر زیاده تر خورد بو مثلا دنها تمیزت کی مثلا اف جیادت یاس میکنن لمیزت کی مثلا د جیادت مرو تو بيجي يعني كي جاوي كي جدد جيا ميزات كده بيجي جا كي بر زحمته مثلا تهر واردة اللي ميزابكي تدويجي جا يعني جا كي بر زحمته كمرو راسي خوش زحمته يعني ليه اري يعني مروب مثلا كان زوزو لور جيان بك اما هوالتي كي وصل دركاتي بيش كو مثلا هوالي لور جيان دكن او هوالتي كو مثلا لور كي خورد بي هر مثلا جا خاص زحمت به هوالتي كي خورترتي افكرن يعني هوالتي كي كو بيسينو رمرو بيجا مثلا هر يا هوالتي كو نوصايه كو مثلا خاص زور زحمتي مثلا شركي پردش برده قوماندن اما تو میزد که مثلا لجیا تجاری پس کرده نه تا چی کرده یعنی جو خپاشک شدن نه تا چی کرده چون ابجی بینگا خوش حوالتی یعنی حوالتی خورد دیگره مثلا مروف کنه بیج منک دولت هر مثلا دولت حمود تشکر تنجب کو بکام با منک اف حوالتی یعنی چه بروخنه مثلا یعنی بکام به کوج هفدو بخنه هاجر هوالتيش بها بكذا مثلا بدر كي جبالكم ام دبجين حمونا تاف ناف مدهنا يعني ام نكون بها فرجيان بك شما جبالكم ايه هر يكي مثلا فكر فلسفي وان جدابه ني وقت دولت الماوره اما وقت دولت دم مروفات مرو مثلا ام بخو مثلا دي جي في تشتينا هر كاس يعني مثلا فكر دولت قبولناك جبو بيجي مثلا دولت خاص مثلا اف هوالتي كنا دنا ماده تم مشاند کو بکن مثلا بهر شی وازی دخواست کو به هوالتی جور ترابکه به صدمی کو بهلنا يعني شو او حركات جي يعني جهدوا بكذا اما تو ميزات كينها مثلا بدر كي هر جي خاص كما مثلا شركه دجور تقوماندن اما هر زيدج مثلا هوالتي كي هر هين هوالتي خورتر دبا چما بالكو افجي يعني صميميتك هي هوالتي كي راس ورتمد هي او جي بينغا خو مثلا مروف کنه بيجي جي فكره ريبرتي غير چما بالكو مثلا هم مروف کنه يعني في ميناكي بدا بيجي دما هوال زيلان شهيد كات هبل زيلان دما شهيد كات مثلا هبل زيلان شربنا يعني صالح كيبو ريبرتي قلت مثلا هبل زيلان فرماندارا منه مثلا هبل بريطان دما شهيد كات قلت هبل مثلا جبو بيراننا هبل بريطان هبلتي هبل بريطان ريبرتي قلت از ارتشبونا جنه اعلان كر مثلا اني اف في درك مروف مثلا تكونه يعني بيجي يعني هبلتي مازن بده نشان اي راسته يعني بدر كده مثلا تديور كرن كو هبلتي چه استيده مثلا دست بی کماد هوالتی کشان اساسیات آفکر یحیان هاج دل سری و اساسیتی ما شاند مثلا هر هوالی کی کود نام ماده شیء تکابه جه کو مثلا منک ام پاس بکن یعنی ام یعنی چه دفج تاکوشینه برده مثلا لسر بیرانی وان هر جاری مثلا تشتکتی آفکر مثلا هوالی کی کو شیء تکابه منک ام بیشن مثلا ریبرتی لسر بیرانی هوالی کو منک اف پارتیات آفکرن مثلا جبو هوالی جن مثلا حرکت جن دا آفکرن مثلا هاجي وصاي بدر كيجي منك تميزه بكينا مثلا براولنا مثلا بدر كده هبل شهيد كاتن اما مثلا هر سالفجري وهبلنا دما بيرتين اناندن مثلا اقادميه تفكر هر اقادميه سنه بيوت تفكرن ودوي اقادميه ده مثلا افها بالكو نابي وان راكرني نو تابلي بني مثلا تين كسات خو پروردت که چون مجبور اوج خو بگین اصلا واه هبلنا هبلتي كو هبلنا داني مشاندن نسكتي وان همبري رخصتني مثلا اون بري رخصتني رو مثلا دفرده پرورده دي بينن اوجي مثلا هر زيده چتكي كو ديلن هين زيدتر مثلا دنور رخصتني ده هبلتي كي خورت وري مشاندن مثلا دفرده جمرو مثلا كان في مناكيجي بده مثلا دشار ده يعني بي كو بيجي از جيانا من مثلا دست بگید بی حواله من جبوجي مثلا هر خود ده مرمي پیشی مرمی حواله خو ده بيجي بلا جيانا ما بنايه حواله ما به جبوجي مثلا يعني جبو بيجي مثلا مروف ده ما بيتشتي دي بينهين زيدتر كينو اي مروفا الهمبري مثلا
دا چه یعنی داگرکاری پیش دیگه و این زیاده تر حوالتی خورده به امروز کنه مثلا هر یعنی چه هر زیاده زحمتی مثلا جهت یک کشاندن امروز دی بیجه شر مثلا پر انسان جوری که می مثلا شر دی بینن نه کتنه شر دا اما مثلا دمات کلی کی حوالی خوابی دماش تر دی بیجی دی بی حوال دی مثلا تر دی بی حوال دی بیجی مینا وصابه که از گلتما نه ترسه مثلا دمی گوتن حوال دی بی درد که و دولی میزد کی مثلا وی دمی جسارت تا پرچید با چماش برکو مثلا تزانی کو یک کلا کته هي مثلا دمات تر دی بی حوال وی دمی یعنی تو او ترى نينا تاني مثلا انسان تاني حواله خود دفكره مثلا ترى بيجي حوال بلت جسارات اللي مرميته ازي بقرا از ناهلم تو مثلا تشتكل تابي جبو بيجي هين زيداتر مثلا مروف جبو بيجي مثلا شو حركات ما راسيجي حركتك جدايه يعني بارتي ما ناش بيتو بارتيان هر وارد ناش بيتو بارتيان چه مجبر کو ده اصلا مثلا هفدو را کرنه دو اصلا مثلا يعني شو منك مثلا كيمانيك در بكذا مثلا ام نوكي دولتنا مثلا ام انفاز بكن ام بكوجي نظام ام چي بكن يا جام دنا بخول در بخن او نه صايه مثلا بريكر اي براست مثلا بريكر رخنا داين او جي مثلا شو يعني ريكو رخنا داي مثلا تديقل خو هبل افنسكتي تشوشه ابنا راسته مثلا از بيم جوده ترخناتكم يعني نتشتكي نراسته جهه خناغره مثلا افنسكتي تهمبري حواله تشوش بچما حواله تي سوبدو سوبا مثلا تشتكي حواله تبي مثلا تي ظلم بي مزك بيم جوده مثلا ترخناتكم مثلا دماد بي از رخنا داين خود او جي سوزه كي دكوي مثلا افنسكتي دركتي الهمبري يعني قارشي دركتي مثلا دما سوز ده رخنا داين ده او نهله كوبي دوباره كرن مثلا دوباره ناكه مثلا زیادتر گاو دا ویژه دهلا کوی زیادتر یعنی چه حوالتی مثلا یعنی آست حوالتی جدا ببه یعنی مرا دما فیلم دیگه مرا دما پسیکولوژی حوالی فیلم دیگه مثلا ابجی دهلا کو راستیجی ام یعنی حوالتی کی پر جدا بیجیان کرن جبو بیجی مثلا دولت یعنی چه رخصنا مناش به طور رخصنا اینها مثلا سیستم دولت انده یعنی رخنا داینی مثلا فرق یکمین دنوا پارتیا کارکر کردستان و دولت انده یکمین افتشته مثلا دنا باند رخنا داینی مثلا چما نینی دولت مثلا طرز تعلیمات وری و دستلداری خو مثلا دده قبول کردن چما جبر کو مثلا رخنا داین دیگه دولت هبه اینو کن دستلداری خو بده مشاندن اجبر کو مثلا نی رخنا داین دو دیدی فهم کردن و دلگوری بی گاو داویجی اما دولت نه آسانه مثلا طرز تعلیمات وری تی وی بکی اوقاس او نکره دستلداری خو بده مشاندن اگر مثلا یعنی دستلداری خو بده مشاندن مثلا نکنه چه مرو بيجي ربازي مثلا رخنا داين اگر ربازي رخنا داين دناب خدا پیش بخه نکنه مثلا دستلداری خوجی بده مشاندن مثلا چما انها ام دیویژن یعنی رباز مثلا دستلداری یعنی هر تش جبو خواهی بلکه دست بگه دیجی مثلا تک آل تک زمان مثلا تک اول اری مثلا افده دی مشاندن اما مثلا اگر رخنا داین هبه شبرکو افتش شاشه نای مثلا جهه خواه ناگره بیرخ نکرن دولت مثلا تشتین دولتی بیرخ نکنه هگر سیستم پیش بکره ای راسته مثلا اجبوجی مثلا اگر دولت وی تشتین نفقد مثلا رخنا داین پیش بخه نکنه گاف بابیجه مثلا نکنه گاف باویجه چما اجبر کو مثلا او گاو خو لسه دستلداری داویجه مثلا هم به نسکتی ویل هم به جواکه مثلا نسکتی که شاشه یعنی چه دیجی مروفاهیه اما اگر سیستم رخنا داین هبه افتش نابه مثلا اللي دیجی در بکابه مثلا رخنا بکن ای گاف پاشتا باویجه جبو بیجی مثلا قبول نکن تنه یه خدا دیگه طرز تعلیمات واری تنه مثلا یعنی بیجن یعنی ساروکی ونو اوقاس مثلا ابدا دي مثلا او بيجي تشي او دي ماشاندن اما مثلا دنا حركات باكي كده افتش نيني مثلا دنا حركات باكي كده مثلا رخنا داين بيشه چي ما اجبر كو شاشتيه كبه مثلا رخنا دكي و رخنا داين ويده مثلا ام هرد بيجن مثلا حركات ما 5 سالن لسه رخنا داين گاف دا بيجي مثلا چم رخنا داين مثلا چما ريبرتي او به پیشخص مثلا جای رخنا داین
ناجم دست بکی داجی مثلا ما گفت ناو ما دا یعنی دست بکی نقبول کردنی تشتها بون هن تشتها تقبل کردن یعنی چونکی لگوری مثلا ریباز هر کسی دخواست لگوری ریباز خواب بده او کردن ای هفدو نقبول کردن هبو یعنی جبر کوچا دادید هر نتاب جدا بنا نرخاندن یعنی نرخاندن هفدو نقبول کردن پیش دیکت اجبو بيجي نهم مجري مثلا رخنا داين هر كساتك دما نو تبلي بيا حركات دبا نزال منك معنا دسبيكي نادن رخنا داين يعني اصلا نكو معنا نادنكي نزان رخنا داين چيه حياني كو مثلا يعني پر مثلا درقين رخنا داين پر نقاشتين چيه كرن پر صحباتين چيه كرن جبكو مثلا بيفهم كرن پرورده می یکمین مثلا در لسر رخنا داینه او جبكو معنى نداين دست بيكي درد كوا جبكو مثلا اف معنى نداين بدر باس كرن مثلا پرورده تسر بي اساسي دست بيكي تداين رخنا داين مثلا چمال مثلا د پیج دي كوا او ام مثلا حواله كودن واند د ناس كرن مثلا رخنا داين نيم با گاف جنينه توني کني گاف جي باوجي چما هر كودي مثلا تد مثلا تو دنیای خدا ببینی تو دنیا کیمانی خدا ببینی تو نکنی درباز بگی تو نکنی که آوا بگی افتش مثلا دمات درباز کن بریکا یعنی رخنا داین تی درباز کردن مثلا یعنی حیان دمکی مثلا افتش مثلا ده زولا میکردن چون که مثلا دبیجن یعنی چه نراسته نایقاب مثلا افتش کی نراست چما هي پلان بیبا اما حياني كو معناه دنيكي حياني كو فهم دكن مثلا دزان ودمي دزان كو مثلا حياني كو فهمت كي ابر خستنا مثلا 5 سال لسر في رخنا داين مثلا گاو آبتی گشتیه وی آستی ودمي مثلا آلیت ده کلکرنه ده کلکرنه مثلا پر پیش دکه مثلا لو هفدو رخنا کرن هفدو رخنا کرن مثلا ودمي فهمت كي كو لسر اساسي هفدو را کرنه اللي صار اساسي هفدو مازن کرنه لسر اساسی کو کیمانی قدر باز کردن مثلا لسر اساسی یعنی گاو آویتنه که یعنی چماش بکو دوباره نبه د کیمانی خدا نمینه د جانا مثلا چه یعنی د جانا خدا نمینن تنه فکر خدا نمینن مثلا افرخنا داین یعنی دستکی که هری مازنه جبویوان وای دمی مثلا لکیلاگی مثلا فری رخنا داین دبن رخنا داین چیه مثلا سوزه کی ددن کوی گاب باوجن سوز ددن کوی درباز بکن یعنی نه افتش دوباره نابه ای ببن خودی مثلا چه رخنا داین ددن بی امی ببن خودی سوزه خو امی وقت کساته که مثلا منک وقت حوال سارا در بکن حوال زیلان حوال بریتان در بکن و لگوری وی مثلا گاف داویجن اجبو بیجی مثلا یعنی اب حرکت گوسر به مثلا ها ام دیجن 5 سال لبا لسر رخنا داین تی ماشانده لسر بی اساسیه چونکی هفدو دانه فهم کردن هفدو یعنی چه ری راز دانه نشان دانه aslında مثلا مروف کنیم حسابیجی بله مسباسه داد کن همو نرخاندن نرنی تجربه طیبت رخنا داین و حوالتیه بله گو در ونه دنگی گل به هوا شروین گرم گیشتم داوی برنامه خواه ببینید در نو خیر و پاچیده دن باش